supaya terhormat, kita baru saja berada di Bandara Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru. Silakan tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda gerakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kami tutup berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan saat meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Summa Asia. Dear Summa guests, we have just landed at Sultan Syarif Qasim II Treasure Airport in Pekanbaru. Please remain seated and fasten seatbelt until the aircraft has come to a complete stop for the passenger seatbelts and has been switched off. Please pay attention when opening the luggage with some items for all. And before it is applied, please check your personal belongings so that it's not left behind. We want to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Summa Asia. Namun supaya terhormat, mohon kerja sama Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda gerakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat ini berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Terima kasih.